umwe mu baserafini agurukira iyondi afise ikara mu minwe yakuye ku ruhimbi aryokoje umunengo, arikoza ku munwa wanje avuga ati ehe kwiri kara rikoze ku munwa wawe icyaha cyawe kirahanaguwe, igicumuro cyawe kirarekuwe. Niho numva ijwi ry'umukama rivuga riti mbega nzotume nde? Ninde tuzotuma? Naje mvuga nti ndi hano nuntume. Hanyuma avuga ati genda uzobwira barya abantu uti ukumviriza muzokumviriza ariko ntimuzotegera namba, ukuraba muzoraba ariko ntimuzobona namba. Urakongataza umutima w'abo bantu, ubaziba amatwi, ubahuma amaso kugira ngo amaso yabo ntabone, amatwi yabo ntiyumve, kandi umutima wabo ntutegere ngo bahave bigarura hagire uwubakiza. Nanjye mvuga nti gushika ryari ga Mukama? Nawe avuga ati gushika ibisagara bicika umusaka bibure ababibamwo, inzu zibura abantu, itongo naryo riyogere ricika agahinga. Umukama azokomora abantu maze hagati mu gihugu hahebwe rwose. Naho hoba hasigaye icicumi nacyo nyene kizoturirwa kurya k'umuhororo cyangwa umumanda bisigarana igishitsi gusa iyo babyiciye. Igishitsi c'ico c'icumi n'akabuto keranda. Tugire Kristo. Murameze neza. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese ryarenze tuganira mu kuri kw'ijambo ry'Imana kuri uyu munsi udasanzwe, igenekerezo rya 4 kwezi k'umunani mu mwaka wa 2026. Imana mushobora byose ibishimiye rwose, ibanezereze, ibarinde kubabara, ibatabare kandi bateturure mu makuba atandukanye. Iri jambo ry'Imana riri muri Izaya mu kigabane cya 6 guhera ku murongo wa 6 gushika ku murongo w'13. Twumvise amajambo aryoshe ariko harimo n'amajambo akakaraye. Ibi birasigura ko mu isi y'umwuka atabyo kudayamba, ntabyo kwasama, ntabyo gufite inata. Twumvise mu ijambo rigaragaza ko umuserafini yagiye kokora ikara ku gicaniro cy'Umukama, ashira ku munwa, ashira kuri migwa y'Izaya. Izaya aravuga ngo ndi hano Mukama nuntume. Ibi birasigura ngo ubuzima wiriwemo, icyo wahawe kivuye kuri mi, kuko cyaje ku rurimi, cyaje ku munwa, kivuye ku gicaniro cy'Umukama, kivuye ku munwa w'Imana, ukaba wacakiri uri mu gihe cyo gutabagwa no guhindurirwa amateka. Kandi ijwi ry'Imana nturisuzugure, ntugirengagize. Nturisuzugure, ntugirengagize. Gusa ikintu gitangaje, Imana yiweje Izaya, isanga Izaya ikahanurira mu bishobisho mu gutinya intwari.
kuko ijambo rikurikira avuga ngo umwaka umwami Imana yica umwami w'Usiya. Izaya abonye irindi yerekwa. Birumvikana neza ko hari iyerekwa ridasanzwe turongera mu ijisho ry'Imana rikorera muri twebwe. Izaya yahabwa guhanura atagira adashishitira. Bakozi b'Imana basuka ubumukama bane barudasumbwa bavukanye banje. Nshuti z'umusaraba mbibwirira iki? Kico munyemere ndakibabwira. Nuburi kurerera mu bishobisho, nuburi guhanurira mu bishobisho, Imana iriko biri nawe. Imana ntibibona kumwe nawe. Ndavuze ngo Imana ntibibona kumwe nawe. Imana ibwiye Izango babwire ngo ukumva muzokumviriza ariko ntimuzotegera, ugukanura muzokanura ariko ntimuzobona. Yasiba ngo no gukora muzokora ariko ntimuzosarura. Kandi ngo nitegeko ry'Imana ngo naho basigaye agashitsi k'icicumi nkakujya ku igiti cy'umumanda hasigara agashitsi kakongera kakamera, ngo niko n'icicumi cyagasigarira akanya ariko kazoba kabutokomoka. Mwisuzume kisige cy'ugukenyererako, mwisuzume ikisige cyo kubikora uko byumva, isuzume kisige cyo kuyoborwa n'ikibiribiri, n'igihe cyo kugira ijisho ry'agatatu, kumva icyo umwuka w'Imana avuga, ukumva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Imana mushobora byose nihangaza ubuzima bwawe. Muvuga ko Zaburi ya 60 umurongo wa 13 yavuze ngo nudufashe kwivuna abatugwanya, ngo kuko urukiza ruturutse ku muntu atacorumaze, ngo turi kumwe n'Imana tuzokora ibitangaza kuko nizoho nyanga abatugwanya bose. Nambutsirigwanye n'Imana, namutakoranye n'Imana, ongera uzamure amarangamutima yawe, ongera ugire wa mwimenyerezo wo kuramvura amaboko yawe. Nawe wumva bidakunda yazamure, nawe wumva bidakunda gerageza, zamura amaboko yawe, hamagarira Imana mu buzima ubayemo. Izanye irindi jisho ry'ubuhanuzi, izanye ubundi butumwa. Nabwiye ko ubutunzi bwacu bugaragarira mu biganza byacu, nimukoye guhora mukoze ibiganza byanyu umwanda. Hamagara Imana ati ngwino ube muri jewe, wagamagara Imana uti ngwino ukorere muri jewe. Hamagara Imana uti ngwino singasuzuguri kuri Imana yanjye. Yamagarire mu butunzi bwawe, yamagarire mu buzima ubayemo, yamagare nuvuge ngo ryarenze ntayibona iriko iraza kutwiyereka, nuvuge ngo n'ubundi nagerageje biranga. Ongera uyihamagare, ramvura amaboko yawe, zamura buke buke,
hamagara Uwiteka. Musa ngo yicaye ku musozi w'i Refidimu, yaduze amaboko Isirayeli igatsinda, yamanura amaboko Isirayeli igatsindwa. Hamagara Imana yirukana umurozi n'umurozikazi wawe. Hamagara Imana idawishishana bawe. Hamagara Imana yirukana igitega n'igihago. Hamagara Imana ivundura amabuye azitse muri wewe. Ongera uture iyo mibi. Genda mu bwiherero. Hamagara Imana. Haguruka, vyuka, zunguruka, irukana imigwe mibi y'abarozi. Atsitara reka kuzimya. Irukana. Turazunguruka kugira ngo impande zose z'ubutunzi bwacu, impande zose zizana namo finance yacu, umwasa aveyo, umuroza aveyo, umubesha aveyo, umunyeshara aveyo. Gira Imana kuri kumwe nayo. Yamagarire mu buzima bwawe, yamagarire mu mibereho yawe. Yamagara yirukana agahinda, yamagara yirukana igisuzuguriro, yamagara yirukana agacinyizo. Hamagara Imana mu bubasha bwayo, yihamagare mu bushobozi bwayo, yihamagare mu mbaraga zayo, yihamagare. Hamagara Imana, yamagare ongera uyihamagare, yamagare ongera uyihamagare. Hamagara Imana, hamagara Imana mushobora byose, yamagare. Kama Yesu Kristo umukozi mwiza, wewe uri umwagazi w'Imana, wewe uri ukura abantu bose ibicumuro. Turahamagaye umugisha wawe ngo uze kubana natwe. Turahamagaye imbabazi zawe ngo zikorere ubuzima bwacu. Turahamagaye ubudahangarwa bwawe. Turahamagaye Yesu ubushobozi bwawe nibuze kuri iki gicaniro, kugira ngo umwe wese mu baduhesha umugisha ahabwe umugisha, umwe wese mu badusengera ahabwe ubushobozi bukomoka mu masengesho, umwe wese mu batwifuriza ineza nawe mugaruke ko bigwije gatatu, umwe wese mu batakuryaganya kimwe muri 10 ahabwe umunezero, ugitangira aho tubona ahabwe umugisha ugwije gatatu. Kama Yesu Kristo umukozi mwiza, turi kumwe n'Imana mushobora byose, waradusezeraniye ko tuzokora ibitangaza. Niyo mpamvu muri uyu mwanya asengeye abagwayi bose, negeranije imitwaro yose yatanzwe kuri iki gicaniro. Sinokuba ukakuza mu isezerano ry'umunsi mushasha ukurikira, nabanje gusengera iyi mitwaro. We Yesu Kristo umukozi mwiza, nabagiza abana bawe bagwaragurika, nabagiza abana batewe n'amadayimoni yo kwishambanya, babohoresha amaraso yawe igiciro ntangere. Nabagiza abana babundabunda kubera amadeni bagenda, babohoresha amaraso yawe igiciro ntangere. Nabagiza abana babo ariko barahereko, babohoresha ubushobozi bwawe. Nabagiza abana babo ariko barasuzugurika, babohoreshe imbabazi zawe. Kama Yesu Kristo umukozi mwiza, aba bose bitanga ngo tunezerwe baha umugisha, aba bose bitanga ngo duhimbagwe baha umunezero, aba bose bitanga ngo duhigwe batabare. Yesu umwana wa Dawudi, Yesu umwagazi w'Imana, Yesu wowe ukura abantu bose ibicumuro. Iri sengesho nirivunagura amaboko y'abarozi, iri sengesho nigice ubushobozi bw'abadayimoni, iri sengesho nirihinduka inkota y'ubugi bubiri, iri sengesho nigugurura imiryango y'umunezero mu izina ryawe gerana. Iri sengesho niritumanukiriza uri kugira ngo ububasha bwawe budukorere. Iri sengesho rizengewe mu kwizera, ndasabwe ngo ryakira umubavu mota neza watangiwe kuri iki gicaniro. Uwo wese yizereye muri iri sengesho, nabafasha hari umusonga nawe ukugweko, nabafasha ahari agahinda, agahimbare n'ikaze.
ibitangaza. Kama Yesu Kristo umukozi mwiza, iri sengesho nirigere mu ijuru, rigaruke ku bakeneye ibisubizo ku bibazo byabo batanze kuri iki gicaniro. Yesu mwana wa Dawudi, Yesu mwana w'Imana nzima, Yesu gahimbare kacu, Yesu ubuhungiro bwacu, Yesu wowe rumarantimba. Iri sengesho ndarisenze ngo ibyiza byose twiriwe turatura, imigisha yose yiriwe irakorerwa, biza n'umugisha ku buzima bwacu. Turi kumwe n'Imana tuzokora ibitangaza. Turi kumwe nawe mushobora byose tuzokora ibitangaza. Nta bindi bitangaza bitangaje dukeneye usibye kuronka ijisho rya gatatu. Tuzuza umwuka wawe, dushobore gutandukanya ikibi n'icyiza, dushobore gutandukanya umurozi n'umukristo, dushobore gutandukanya umusambanyi n'umugwaneza, dushobore gutandukanya umukenzi n'umugenzi. Mu izina rya Yesu Kristo, ububasha bw'Uwiteka nibutugerereko. Mwaba Imana nyaguhora ku ngoma, indushi warungitse kuruhurikira kuri iki gicaniro, baruhurira ubakize, baruhurira ubaha urubyaro. Ndaguheresha imitwaro yose twiriwe turakira. Ntabwo ndinze kukubwira amazina, abo twagiriye kutse, abo twumvirije ku telefone, abo twumvirije muri audio zabo bagize, abo twumvirije amaso mu yandi. Amaraso ya Kristo naca inzira y'ubutabazi, amaraso ya Kristo naca inzira y'ukubohoka, amaraso ya Kristo nazana ubwenge mu bwoko bwacu, amaraso ya Kristo naduhumanure, amaraso ya Kristo niyubaka ikirere cyiza ku buzima bwacu. Abatugendeye bafise ibirozi nibasubireko, abatugendeye bafise amahane nabasubireko, abatugendeye bakeneye gupinga ubuzima bwabo nibube mu itegeko ry'Uwiteka kugira ngo bashobore gutabagwa kandi bongere bateturwe. Kama Yesu Kristo umukozi mwiza, turi kumwe n'Imana tuzokora ibitangaza, kuko Imana niyizohonyanga abatugwanya. Urakoze kudukingiye abasi bo mu mwuka no mu bigaragara, urakoze kudukingiye igicumuro n'imengamiro yacu, urakoze kwemeye kugura finance yacu, urakoze kwemeye kugura ubutunzi bwacu, urakoze kwemeye kwigaragaza kuri Imana yacu, urakoze ko wumvise gusenga na gusenze. Abakobwa bagusaba ngo dukure kwiga isuzuguriro, abakobwa bagusaba ngo twubakire urugo, abakobwa bagusaba ngo tubohore, abakobwa bagusaba ngo tunezereze, abahungu bagusaba ngo ducire inzira, abakozi bawe, abakozi b'Imana bagusaba ngo dukure kwika imwaro. Mu izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza, mbakuje kubukode. Ejo warabimbwiye ko ari abakozi b'Imana ugiye kubakira amazu, ejo warabimbwiye ko ari ubutunzi ugiye gufatamira ubuha abapfukamye bagusenga, abariko bagusenga mukuri, abagusezeraniye kutakuryajyanya kimwe muri 10, abahuza umutima ngo baraba bafunzwe, abahuza umutima ngo baraba bagwaye, abahuza umutima ngo bakanyamuneza imfubyi n'abapfakazi. Duha umugisha Uwiteka, duha umugisha Muziranenge, duha umugisha Mweranda w'Isirayeli, duha umugisha Mutananirwa wa Yakobo, duha umugisha Mwami Imana, duha umugisha we Yehova Shama, wewe Shalome, wewe Adonai, wewe Elijibo, wewe Mana y'ubudahangarwa, wewe Mana y'ubushobozi. Mu izina rya Yesu Kristo, nutugire ihema wishimiye, uwezuze muri twebwe na Kristo aze muri twebwe. Mutima w'Imana we yatureje, ingabo zidukikije, ubwami bw'isi butetegwe ku bwacu, maze ubwami bw'Imana bwururuke bw'ima ingoma, kugira ngo muri twebwe, mu gihugu twavutsemo, mu miryango tuvukamwo, mu nzira tugenderamwo hose, haba amahoro y'Imana, hakugwe ko intambara n'amahane y'isi. Urakoze ko wemeye kumugurura abamugaye, urakoze ko wemeye guhembura abashonje, urakoze ko wemeye kwambika abagenda gusa, urakoze ko wemeye guhura ubyara bariko baragutakambira, namba bahisemo kuririra wewe, namba bihanye ngo Fumu nacu yabafashije. Ibuka Yesu kuwa warururi ngaha ku isi ari uri n'ubu munsi, binyuze mu masengesho no mu kuri kw'ijambo ryawe kudututura. None Yesu Kristo umukozi mwiza, uko utahamagaye wa mugore yaramaze imyaka 12 apfa amaraso, ngo umubwire ngo ni kweki wabanje kuja kuraguza, ngo umubwire ngo banze ugende hari yaye babanze bakubone. Yesu nawe ari kufuka inguma z'abana bawe, Yesu nawe ari kufuka imibabaro y'abana bawe,
Yesu nabari kutwibuka kuko turagukunda cyane. Yesu nabari kutwibuka kuko turanyote ukuboko kwawe gukiza, ukuboko kwawe gutabara, ukuboko kwawe kubohora, ukuboko kwawe kuruhura. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze mukiza w'ingwara z'ubwoko bwose, urakoze kibirengeye kizima, urakoze wewe uhumanura ibihumanye, urakoze utubereye inkingi, urakoze utubereye urutare, urakoze wewe uvunaguye amaguru y'umurozi, urakoze wewe uzibiye umunwa w'umuvumyi, urakoze wewe uvunaguye imbaraga z'abakinzi, urakoze ko atanyamaswa zongera kugendera aho turi, urakoze kudukuye kwa gacinyizo, urakoze kudukuye kwa gasuzuguro, urakoze kutwemereye kugiye kudutabara. Mu izina ryawe geranda natuye ubuzima bwiza kuri twebwe kandi turabacakiye turanabubibira. Amina. Kuna nakubwire mukama ego kuna nakubwire mukama yo kanda gukunda cha bivuge koko ndagukunda cyane yokore sino umva. Uwo mujinya wa shetani se uribaza ko ukwemerera yuko wishugwa mu masengesho yawe? Urasenga nta nguvu, nta munezero, nta shosho, byose birakonje. Imana iza kuguruka bivuge nawe yiziririmba noro nkuko ndabivuga. Reka mbivuge mukama nuro nziyumve, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane gose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo, ore Kristo nkunda, kunda ndabivuge ego kunda cyane rwose nyemerera. Yesu Kristo, ore Kristo nkunda, kunda ndabivuge kunda gukunda cyane rwose. Uwiteka duhanze ibyiza mu izina rya Yesu Kristo tunezerwe.